Ugxeka imoto lift kuyona uyexeka nale moto liftiwe nje ukhalela ulift hayibo ngisho ukuthi uhleli kabi unokukhothwa izimbuzi awuhlangene ulift ujabule ukuthi ufikile awunandaba ukuthi lo lift uchazani so asikwazi ukunitshela ukuthi iyona le confident eniyitholayo ukuthi hayi yonke into right ngoba bonke ngeke abafana ngeke kulala nawe uyoze wena uzawusalala nabafana babelalile nawe ukuze ayisekho lo mbane bengazi angize beqala useyazi ngephinde kodwa nomunye uzobe ngazi angithi uyayilungisa uright ubuye ku right uzola ngephinde kodwa period mina nje angazi ngibaxosha ngani ngiyahlangana nomuntu usihlale ngaphinde engifonele ngaphinde ngithindi iyabheda uyadina mase siyakutshela nje ehlisa izinga mhlawumbe mase uhlala uthi uyeze nje kuzohlangana hayi lento ikhulumayo ama prostitute ayisa usuku lonke athenga usuku lonke ayekho umuntu okubuzayo ukuthi uthenge kwangaki mase ethi ngeke ngisathenga usuthenge ngawu15 wonke umuntu ofika uyathenga iningi elithengayo namafroni into ekumele niyazi akubona abafana abangana intombi abathengi baneintombi eziningi abayihlabayo ababheba nazi ingantini abaphuza nazi incika abenza yonke into abafana ngicabanga ukuthi ibona abakhomenta kulezi zinto abakhomenta bahlangene abanabo straight labafana abawusikhothela abanabo bayahlabana abadlali labafana laba ngicabanga bakhomenta kulezi zinto zamare bayiphuzela incika bagcwala abantombazana abancane bashaya ama 2000 abadlali ibona bashaya ingane ezincane kwangempela nithuka abantu abarong ni abana data labo sementini ba connect ema library bayidlala endini zabo abazi nokuthi kwenzakala ku social media bayiphuzela incike abantu abane stress abakhomentayo lapha abantu abakwa relationship ibona labeni bathukani bebize ngosikhotheni ngoba anifuni ukubezwa nijabule ukuthi ngicilile ukuthi damage yenzana nandaba ilento ayenziwa ubaba bethu kudala koma bethu yenziwa yinina manje bafanele abantu besifazane ababe experience lento experience abantu besilisa manje nina nanilwela ukuthi lento iphele cha seniya exercise and ukuthi right ni feel authority over men ukuthi nje fusek ukuthi bafila kanjalo asinandaba abantu besilisa ababefila kanjalo kudala ukuthi usozana fusek imbalzana akahambe yozike engadini namhlanje siyayithenga kuthukwa thina namhlanje siphuma all out ithina abantu abacindezelekayo akusamele siubone urong ngoba phela urong nina nadlula kuona sanamukela nawo urong sekufa thina ke shuthi iphusa lethu ukwamukela ukuthi la khona urong kodwa siyamukela inkinga leyo aswamukela urong ngoba sibona ukuthi engazuthi angazi inyani wamukelwa nje urong ngoba phela urong ukhona kodwa umuntu akasekho wrong iphutha lenzeke samncane angeke ngikubophele amaphutha akho kwenze ukuthi ne criminal record awusayingane wathi chocolate usushintshile mengithi mina umuntu one criminal record akekho right musukudinwa phela uright yini ozoba right ngoba wena unayo hayi musukudlala ngami sekure shuthi usibile ngani ngabe le criminal record ngoba baba unayo kwani ngasomela leyo nto leyo ningasho inyani futhi sakuyamshiya uJames yamshiya amshiye phela awukaze wamthanda ngoba ungafundi nje ukwazi ukuthi kwenzakala ngempilo yakhe nenhliziyo yakhe awukaze wamthanda wena wafikela wena kule relationship yonke into kumele isude wena yonke into kumele imassage wena cha ukungabisana noJames akukho right wena ifebe egqoka ama tights mengu James umdinelo 3 days may observe ukuthi lento ogqoka i-tights ayikho right cha uyayilwa ngoba nawe ufuna ukuyigqoka suka wazi ukuvuna udodi ngoba wenziwa wena kwazi sovuna nonsense ngoba yenziwa wena kwani nonsense leyo uvune kunenye itsotsi labi iyehla yenyu icase engane yayo nani ikhala ngesystem yala eSouth Africa ukuthi nje umuntu wesilisa isystem yomthetho nani accommodate ayikusizi kanjani ngayizwe ipain yayo because ngumuntu wesilisa ngiyayazi into ekhuluma ngayo bayakhala lova ngayo ukuthi umuntu wesilisa akukhathali kwenzakaleni kukancane umuntu wesilisa oreshiwe uyahleka khona abafana abakade bexoxa ngamabhodlela kuleya club bayijoke kuba into yabantu besifazane leyana ngabe kubanjwa iceremony kephi kuyoba nepress serious yahlekwe bajita ahlule ukukhokha ibhila ashayisa indlaba axoxa ngamabhodlela iripe umuntu wesilisa ijoke umuntu wesifazane kumele sihlanye nani because asiyona into eyodwa we might act equal we might think we equal but you are not equal that's the fact asilingani asithathwa ngendlela ezifana sifela amacala obaba omkhulu into esingahlangene nazo ukuthola abantu besifazane akuqalanga ngathi asikwazi sikwenze thina but namanje kusayitopic ngenxa yokuthi kwenziwa ngalesa sikhathi izinto oma bethu noma mkhulu bethu nokhokho bethu abadlula kuzona zisolve ithina sishela zona even though zizama ukuyilungisa but isifela ukuthi thina ke ithina generation ekhona
phela lamakhehla lafaka bayapanishwa awasanayo imizwa avukelwe kupanishwa abantu abarongi la bazama uku-exercise into e-right ngiyaphuma njengamanje ngola ningane yami esikoleni njengoba boqotho ukapteni wegame kaThixo online kapteni hayi story bafowethu ayinike ukuxeka emashini ngikhuluma namajida manje ngikhuluma namakrook ayinike ukuxeka emashini mekukhona ulayini omele thina oprotector thina okufaka intshayelelo ema-outini ngingawuxegeli lo layini laba baningi olayini abarepresenta thina sina asimelwa yilutho ayikho ngisho i-budget kwi-state ekuthiwa le-budget unyaka wonke ibekiwe ukuthi iyokhulisa abafana iyosiza abafana ayikho into enjalo kunemali yomkhosi omhlanga yokubhekelela amacheri ayikho into esibhekelelayo mekuthiwa kuba khona into ezama ukufaka igama lethu ungayibhekeleli phansi anisukumele ningabombaxa ningagxamalazi ungaxanyalaziswa le situation ohleli kuyona ngenxa yokuthi wena ukwi-situation manje usufuna ukufaka ngenkani mtshele lo muntu ofuna ukusaka-situation ukuthi no ulalela u-1 no-2 anginankinga nawo but musu ukufuna ukwenza right ngenxa yokuthi wena u-understand ukuthi anginankinga nawe khona ama-post out amadoda enhleli nawo nani anenze awanenze ilima iwona mfanele uyabonge kakhulu ukuthi nakuba isimo sinje wakwazi ukwenza u-1 no-2 ngiyakubonga sibanibani umbize ngesibongo sakhe hayi ukuthi umjwayele kabe ummincise hayi ukuthi umincise itsotsi yakho ngenxa yokuthi yakwazi ukuthi mfethu mina ngifana ufa khona ya understand 1 no 2 no 3 bayasho lalelani la siso nengane umjida wakho uma ukuthi mhlamba ngazi usefikile kini nani anzazi inkulumo ayivikayo emajideni anzazi izinto asuke eyivika musukumjwayela kabi ke manje musukusomjwayela zini uphuma kuyona lento usedlulile kuyona uma ukuthi waya kini usalimela iqiniso usasamile ngami musukumjwayela kabi manje asikho isidingo uyalazi iqiniso wena ucela ngemashi yakho ngevari ayibonayo kuwena ukuthi nona amaphutha enzeke wadidiseka ngiyalibona iqiniso yilona ukuthi ayimunyanga ngiyayibona le mashi le musa ukumhlanyela wena uthi sokuthi uyiqiniso lakho masuthi why 1 no 2 understand ukuthi nofethu uyitsotsi vula amafayela akho ubheke nezingane ombamba nazo uthi lo ngambamba nezingane ezincane kathathu kabili lo ngambamba nezingane enganangane nani ngambamba no 1 no 2 no 3 lo ugcwele ngami ngimkhipha pheka yonke into uyokubhayiza la sijwayela kabi lalela uyakufuna ukuthi ungalaleli asikwazi ukuthi mengabe kukhona umuntu ohlupha la emphakathini orape abantu badala owenza u1 no 2 mase siyamdefenda ngoba sabantu besilisa asikwazi ukwenza leyo nto asidefend nonsense ngoba iwela ngakuthini umuntu wesilisa noma umuntu omnyama ka ngisho njalo mebheda simdefendele ukuthi uyirace yethu mebheda uyabheda baningi lo omnyama babhedayo uyasibadefend ngoba abantu abamnyama bayabheda mebheda sokuseka monzi the right asikusekela ukuthi siyakusaba futhi iyabheda leyo nto ukuthi kumele kusatshwe mawuhleli nomuntu okusabayo okuhlonipha ngoba ekusaba ungayirate ungayijabuleli leyo nto ingakujabulisi leyo nto mawuhleli nomuntu okusabayo okuhlonipha ngoba ekusaba akakuthandi leyo muntu akuyona into erealistic leyo kunefear ephakathi lapho umuntu kumele kwazi ukuyi-express akumele ebhede ethuke sebhedile ngoba ukhululeke ngaleyo ndlela leyo uthando langempela lolo akumele umuntu wakhe engakwazi ukuyi-expressa ngoba usaba wena ukuthi wena uzosasa ziphi isinyathelo awumthandi lo muntu yamncikisela ungaphili endaweni encikisela kuyona kapteni mtshelwa yimini unesihlali manje ngiyolanda ingane yami esithawa esigwele mase ngiyolanda amaqabunga Mr Maqabunga abafowethu awuthi ngishaya iqabunga la Mr Maqabunga ngiyabamba la su 870 so ngifuna libambe iqabunga ngilishaye ebe nawo line ukuthi njoba ngiyolanda elinye nje angicheli ngine fan base la bafethu khona Dr Maqabunga mengibuya neqabunga lethi ngizobe ngishaya phambi kwenu nizolibamba ngizoncanywa sana nakungivusa la nge Club Dunuthi ngiyaphuma manje leskipa futhi Tegas ayiniwe kodwa ngicela ngazo la lokuthini ngitsotsi ivalue yami ngiyayazi ngiconfident ayi story angixeki nje ukuphuma ngishaya leskipa ade ngishayile ngikezile ngicorrect ngishaya iqabunga manje buka anginafa khona ekhanda ngizoyishaya ikepisi ngiyaphuma la lokuthini ngitsotsi imashi yami ukhaka angixeki manje ngisangaphaphela nje umuntu engimbamba athi hayibo ayi lo muntu lo ayekho kwiligi yabo kodwa ngamphaphela ngisangakhuluma le raze engibambayo ukuthi le raze shaya isuti kanje ighost angiyibuki phansi phezulu njengamacheli mekufika umuntu osithusayo eklabhini ukuthi hayibo
ubani lo wazenza ngcono cause nginantshajana umuntu efika uthi bocatha ungcono kunathi invectors le ngivuso maqabonga ngiyaqabonga ukapteni wazongolayi ngiyolanda uSimba Sigele high story collect mocha ngicwala ngaba crew high story bafethu ukapteni wegebengu mina iqiniso lami lama out high story angicwali ngama crew mhlawumbe ukuthi kanjani ngiyawagijima imashi thina sigcwali ngawo uqobo sigcwala ngemashi yakho so imashi yami uwena kapteni mokuthi wena uyimasha ngenye indlela wena oyixovayo wena emoshayo asigcwali ngomuntu oyihlukumezayo wena moyibiza ngenye into uyitsotsi ila isixabana khona ke so imashi ethi iyaxeka lapha mina ngicwala ngemashi etsotsi imashi yakhe kusabelila high story izithombe siyayibhekelela ngesokuqala kumele siphinde siyibhake kujantshi iphinde ibheke akuzona eshayelela thina sibeka sokuphosa izithombe singezwe ngezithombe izithombe siyibeka kujantshi siyibhekelele njengoba sisuka sibheka iValentine njengoba singayi-understand sisuka sibheka mokuthi kanjani kumele kuphunywe kuyiwe kwidina sisuka sibheka mokuthi sishaye i-wallet siyambhekela umzala sisuka sibheka mokuthi usishaye i-crown mfakele imali yokuthi esalon uyabheka awukhombekile nangani ndoda mfethu inombolo ikuwena uwena ofaka okukhona high story lo muntu waqanje owena wambamba emashini wambamba lo muntu ukhuna selanda nothi ngimashini naye mufaka inombolo yakho yangena wabuya nolayini bakho naba yi-correct uhlahla nafethu udrive wena high story engayishintshi-ke lento sekudriver yena yizo lezo uwena ofaka ulayini emfethu ungawufaka ulayini ongangeni kwesakho layini ukuthi ufuna nilaleni i-right lalani nixabene kodwa unimele iqiniso high story mokuthi lowo muntu nje libanga iqiniso nakuyena umuntu wakho mokuthi umuntu oneqiniso mokuthi ukushiyela ukuthi awunevara ayikho engaphandle unenhlanhla awunalo ibhadi wayikushiyela iqiniso akushiyelanga amanga ayikho engaphandle ukapteni wazongolayini correct moja gcwala ngawo njengoba nawe ugcwala ngami nguwukapteni ayikho engaphandle correct moja ayivala wena ndoda ziphi ayifethu ziphi manje la lo line ubuye ungitheshe yazi bengidlala yiphi inamba la ngiyolanda uSimba istory mengisuka lapho ngesithawa ngiyolanda iqabunga lami kumaqabunga funile lento yaSimba mfethu mengihamba nayo isithawa vele ngicela izinto eziningi yabo nje uSimba yahlupha kodwa phela iminute othi yakhe ayikho into engizoyenza kumele ngibheke njengoba ngikufake uthi ulayini wethina bafethu ukubheka istory correct mode ukapteni weGame Control line akapteni ngiyaqabonga ngidlala freestyle man